usuyifune kakhulu imali kubantu yehlisa imali ayifunwa kangaka kubantu asiqale nje lapho siqale silungise wena phakela umthakathi usuyifune kakhulu imali kubantu ayifunwa kangaka imali kubantu noma ngathiwa uzama ukusiza abantu kodwa ungayifuni kangaka imali kubantu leyo nto leyo into yokuqala red flag ukuthi imali usuyifune kakhulu kubantu. 1 uqale wena wenza isimemezelo wathi ufuna u5 million u5 million lo okade ufuna awuzange uzuthole lo 5 million right wonke umuntu wakumangalela wazwajikelwa ngisho nawo Alabaster ku-Alabaster ke vele ujwayele ukungiyanya entweni engizenzayo nginandaba kodwa uze wajikelwa Alabaster ufuna u5 million uthi wena ufuna u5 million uyohlala kwiborder nensizwe right okay yangaphumelela ke lento ya5 million wabuya wahamba waya kuma-foreigner le wayocela ama-donation kona right yangalunga indaba yakhona kanjani wabuya waposta i-account yakho lapha ka-Facebook i-account yakho eseyicela futhi ama-donations afakwa ama-donations abantu befaka ama-donations Nkosi yami bekuxhasa kulento yakho uyasuka-ke lapho manje awugcini lapho usubuya uzoposta lento kangizwe emchunu wena futhi ukagulile kwiposta kurezo u500,000 from u5 million to u500,000 okay bafowethu manini-ke ungizwa kabuye la ungizwe emchunu ufuna nje ukubuya nalento yakhe ungizwe emchunu akusiwo umuzi wakhe loshile angithi lo umuzi kangizwe nginaso isithombe sawo thana ngisibeke la isithombe sikangizwe na umuzi kangizwe emchunu lo ahlala kuwo akusiloshile lo musana ukuthatha isithombe somuzi ahlala kuwo nisimatanise naloshile akusumuzi oshile lo ungizwe lo ahlala kuwa ushanga abantu la bekhona besekuhlala imbuzi akushanga lapha ayinganza ukuthi ngiyethemba nezwela inkulumo efika nomunye lapha nakhozi baba uphakela umthakathi ukuthi ke akakehlisa kancane ekuthena phakamisa igama elithinta imali kuzo zonke izinto ezisuke zenziwa ngani zakwethu ngiyazi ke ukuthi mhlambe nani nazazi indaba efanele ukuthi ke baphakela umthakathi wakwareza indaba 5 million ukuthi ke ahambe yogada eborder ngale aqede ukufika abantu bokufika ithele igcinelwa sefuna ama-funds lapha nokuthi ke bafaka ama-donations ukuze akwazi ukuthi aqhubeka nomkhankaso wakho wokukhipha abantu bangaphandle banganazo izivumo zokuba kuleli kutheke izolo sekusho umuzi kamacingwane bawo ngizwe emchunu wase futhi usabalela ipost enkundleni zokuxhumana kanjalo ekhasini lakhe lapha nokuthi ke kufuneka ama-donation kubantu bakwazi ukuthi ke bafike lapha no500,000 amarand ukuze baba umacingwane avuse umuzi wakhe kodwa ke bese sibonile izindaba lapha nesiqhamuka naye lapha intatheli ejalo ukuhamba nayo ngizwe emchunu uKing Zoso ukuthi ke engathi akukho ama-funds afunakalayo kwamanje bonke abantu abapost ekade ifakiwe abayikhiphe lapha nokamanje akabe khona isicelo esifana nalesi mhlawumbe kuthini mhlawumbe kwakuphawu lo daba hlala comment section ke ngezulu luthino la kuvo ngalolu daba ngela sponsor ngipho manje na ngiyabuya nezilandelakho ku video elandelakho subscribe nibe nosuku lomnane siphathe kahle ngithanda khona.